Sarang sami ritat kala ngawenten nang acara yadnya segede mangkin nu nas tepuk tangan sarang sami irago ngatur ngayah mai sing jetto ani alih tawangi napi ketujuan irago ngayah di Bali ada Ramadan dadwo nunas ijo nunas gede ijo gede mang da presido pegede pegju semoton di sarang sami sanewetan dari kiring widangan alas ngandang nunas tepuk tangan malih pisan yo tawangi mapan tumben cang ngatur ngayah mai ampun genda jadi cakal memperkenalkan diri malu. Oke, ndak gitu. Dawa aja ide dani ya. Mangkena dumun busan cang konde cang pesu doangi. Ih, bo rayu-rayu cang di belakang. Oh, sirang-sirang. Ih, kaplernya ada itu tuh nah. Kau kojar itu tuh nah. Oh, jangan salah tawangi. Gege berapa minta nomor micetnya dok itu aja. Masa icang naga guji. Aduh, jangan salah, jangan cewek lo deh. Tawangi dia cewek. Api artinya? Cewek. Artinya? Coba cek pasti we. Kalau cang nak berubah bersing dari cewek. Oke dan. Cang dari cedok. Artinya ini kan cedok. Cedok. Napi artinya? Coba cek pasti ngeleno. Aduh. Iya jangan salah, cangnya sebenarnya cewek tapi ada perbedaan cang ya ibu-ibu aneh di depannya nih nah. Ini kado masih cara ide. Iya nih do totonan ngabo makanan ciri khas Palembang. Nawang itu bangapan ciri khas Palembang. Tentai mereka napi empe sawo teman. Iya cang le nabane napi tepung majemuk. Nawang tepung majemuk. Tukang ugal buang. Jadi nggak boleh gitu sayang, kamu buang sekali ya. Jadi kalau mau sama begini ayo gitu. Dasar peros nih dan si Pak Medok nih kenyam kayak gitu cara ngebocong lah lunak gitu. Aja nih mapan tinggal ngatur ayam mai jadi memperkenalkan diri. Anggi dudus. Ayo semutan titi yang sarang sami sanewentan dari kiring alas ngandang. Seramakin titi yang baca memperkenalkan diri itu bonje. Seperti pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan teman nama titian Ide Ayu Putro Jali Asyanti Ratu Joda Angelina Jolie. Uli bidang tuh mau duwe harap itu badanjang Ide Ayu Putro Jali Asyanti Ratu Joda Angelina Jolie biasa dipanggil RG. Siapa itu bilang gak boleh gitu sayang. Iya ada orang nama cang Ida Ayu Putro Jali Asyanti Ratu Joda Angelina Jolie biasa dipanggil RG. Namanya RG. Tapi nih kau RG Iwayan Regug. Kadang dia nak insinyur. Iya jangan salah tawangi. Jadane sarang sami kuangen jero mangku kan membalik tawangi. Oh cinga nggih segera jero mangku. Ampura jero mangku doran di tiang betenan nge. Dan nyampung ger ya wetan jalan jero mangku betenan diang doran. Maksudnya membelingih tawangi. Aja yang masak jero mangku aja gitu tuh jijik tau. Masakan. Aja nggak boleh gitu cara geknya cewek. Aja engken dayu ge iya kan kang ngibur lenen men ngibur jani bapak patut rago ngibur tawangi tunangan tiang pan kocong sampun siap nih ane jen ada pan kocong kadang nih katan magigi ane ko pan kocong ye dewa ratu tawangi pan kocong nene no mangangoh bidan jacang tawangi ngangoh ya 5 kali majujuk tawangi aja pak bodoh. Nanti cetak 10 R ya. Jangan dipon. Memang adik kan anggo ngulah bikul. Wayah karpet di tawangi. Ini madang karpet menak. Karpet atu gal karpet, atu gal batu sikat. Jadi iraga ngibur. Menggeling Bali. Oke dan nih durusan. Ayo sarang sami semeton sarang sami sanewetan driki. Seremakin Shirley jagi ngaturang hiburan lagu Bali. Sebelum titiang teman titiang memperkenalkan dirinya, titiang artis Bali, nama saya Ayu Saraswati. Dan iki adik titiang yang bernama Ayu Banyu Pinaro. Marut yang moko aja Ayu Banyu Pinaro, Ayu Ting Ting nih. Dan tukang suling titiang yang bernama Bapak Ketut Kajang Kliwon. Pangsa palam
pisan tawangi. Satu buah lagu dari Tidak Tomang dari Dek Uli Tomang yang berjudul Bangkong Ngamah Balai Banjar. Bangkong ngamah gula. Oh, bangkong ngamah gula. Kan dia balai banyak lah bungut bangkong mah. Asing bangkong ngamah balai banjar. Dan Bangkong ngamah gula. Minta tuknya saya. Mana tukang tentuknya? Iya lagi sekali. Cepok. Iya. One more is the truth. Iya. Once more. Iya, malih pisan. Iya. Tuk kok. Iya. Nak gumik anyar, nak bahasane beda. Singkat, padat, jelas. Tuk kok. Lagu Bali Bangkong Ngamah Gula. nah, siap. Lagu Bali Gula Ngamah Bangku. Dia sing bragat ngantosan dia ngantosan. Lagu Bali Nge, Bangkong Ngamah Gula. benar kan mulai ini nih. Lagu Bali Gula Ngamah Bangku. Yang ngacau itu nih Bang Ara di dunia nih aja nih. Oh, merasa saya mau pusing kayaknya. Ayo lagu Bali. Ada lain suara bangkong sama gula. Suara kodam. Oh, Sangkani ngerasa sayang tiap kapining beli Akajab dogen bali ajo kapining dewe ketiang Subah jelek bayuni Sing merasa laksanani buka bangkong ngamah gula Klikang lingkup tiang jalan mula Neponin Bali Alih cak sing kuran nyi yo. Nyen kuran ni nang kocong. Ani cen mata gitu. Nika nih mau topong nika. Hot neng topong ne. Aduh derai nyak sing cang nyak ning gitu. Aja ne toleh ni marapo encang nang kocong ha. Wayah bon parfum ne. Ye bon parfum ne plat B. Kenapa nih kok? Balsam kan bon ha. Aduh sing dadi nak gitu. Wawo nganggon minyak dayak asane ragane. Apa minyak dayak be? Jenang ni pamani promosi di ni ha. Aja ne bolais minyak dayak ni ni pakai kudian ni ha. Kan ya kentan nak. Man Soalnya jengkel. di suasana dingin ya Dingin. nyanyi ke becek. Becek. Nge. Oh, gitu. Tadi Dasar. berarti promosi di ni. Yang gua kada Aja nele ne bapak di samping canto lihat tawangi ya. Engke nih, Kak. Maracang negak di ni. Lima ne nyonyon cang busut dulu ni. Jangan salah bapak nenek tawangi. Engke, Ternyata sepanduk di jalan raya. artinya Bayu Nuk lebihan gaya. Sasiastu Pak. Nggih. Titiang metaken jebos Pak nggih dijawab nggih. Ya tiang metaken cawes jebos nggih. Bali di jone di Bali. Tingah nyi Bali di jone di Bali. Bali pisan Pak nyi. Bali ngudiam ne sareng ge. halus. Tingah nyi Bali ngudiam ne sareng ge. Ampura Pak Rabine mriki Pak. Saya cek Cang pengalaman tawangi doe Bibi cang rayu bapak-bapak ngigel di tabanan sing tawang samping ada ibune bungut cang kau. Swastiastu ibu, niki ibu mau duwe rabine nggih. Nggih. Ampura Bu nggih. Tiang nak muani Bu. Iya nih Bu sing percaya nek periksa Bu. Sekan yang bungut cang banyak gawan ini. Yen tiang tan kentan. Man ken. Yen dikata nak no mulatang lah rabi. Benar. Yen dikir akan madue rabi yen nyak rayu dia tiang mataken. Matakon Di depan umum tiang berani merayu 5 menit. benar. Kan tiang per. Nih, Tiang mataken ibu. Benar. Tiang nyilang rabi 5 menit. Nyidang ragane 5 menit. ngidang ngudiam. Ajak tiang macana. Tuh jak tip.
Gitu. Nyenawa, lu jijik tau. Oh, masa? Kalau dikasih gratis mau? Nyen singnya gratis. Hapali ngudiang nih Beli selingkuh. Jangan petakon ya bapak petakon singnya nying sing Oh, nge. Bali ngudiang nih ngudiang menang. Tingah nyi amburo nggih tiang nak setia nih. Artinya unik Iya, jangan salah, bapak nak setia kepada istrinya, tawangi. Artinya tapi nak dipetengin bapaknya ibu memadu jak tiang nak nyak cang tawangi. Iya, nak aloh bubuh cang tawangi. Iya, dipete cang memadu ngajak ibu nak aloh bubuh cang. Tinggal sediakan cari nang dua ngaro. Mimi, angin api cari. Nyiseng tawang keginaan cang Jumah. Dan tukang traktor. Ada selingkuh nah nggih. Adanya nakal nah. Polos bapak tawangi. Polos. Tinggal nyi. Ada selingkuh nah nggih. Adanya nakal nah nggih. Kau nak setia. Artinya nak setia nih kau ning. Apa? Setiap tikungan ada. Jangan salah mundur jadi ibu nih. Nggih sasiasti ibu. Iya. Itu cantik ibunya sama kayak geknya. Oh, niki anaknya bu. Nggih anak yang keberapa bu? Oh yang pertama, wow, nggih cantik. Halo, sini sama tante yuk. Tak kasih nyonyo. Moren hati-hati ngajak nak buang gini. Iya jangan salah nyonya gini ada mereknya lo Rai. Iya yen mo atau tonang merek nyonyok nih merek Nokia. Nanti bisa nongol ina ketat asli yen cang merek nih Len. Merek Ericsson. Namanya Ericsson. Merek apa nih? Iya Ericsson enak diraba isinya spon. Rai. Jadi singkitu. Mas mapan bisa request ya turun-turun di belakang. Tari pergaulan. Napi nih kang joget bumbung suling kayu. Artinya nganten buung beling payu. Ini manjur semeton sarang sami sanewetan driki sapa sira mali jebos jagi pengibing terbaik jagi aturan yang hadiah spesial. Voucher menginap 1 hari 1 malam. Di mana? Di samping Pura Merajapati. Joget bumbung suling besi. Ngiring nganten buung beling misi. Sira sane kayu ngibing. Di rumahku meriki ngibing. Nah, aduh, niki tukang ibing apa? Nyeto ibing. Jangan ngomong sana. Mimi ratu dakin sana. Aduh, dewa ratu nyari ngoyong malu ngoyong. Nih tawangi. Nak bapak nih ulih tuh nih berpikir jacang nenek nang. Nih nak kengken je bapak nenek nang. Nih bapak yang sangat disiplin. Subuh mesanal bin mekaos kaki. Ternyata batis bapak nenek nang nawangi kedek ngakak. Nawang batis kedek ngakak. Napi nih kau? Kah. Kamal lang naik. Ayo lanjut. Asik. Ini pengibing agresif pada nenek ini. Asal begini pengibingnya jejak macam ini ya. Asik. Ini pengibing apa gak silat sebenarnya? Kejiat bapak ini epilepsi ini kumat ini. Asik. Inggris semua.
mati yang berapa suun ya? Iya susun. Rai, ayah yang mengibin Rai. Kau tu tuna tidak kan tuan nah. Ayo sayang, yuk. Ayo nih, ayo asik. Yuk lari sayang. Asik. Digoyang. Ye. Aduh cuma ini ya. Ye. Semua sayang, terima kasih. Ya, ayo yang di belakang mana semuanya? Yang turun sini dong. Yang mana tadi minta ngibing? Sini nah. Ayo nah. Sini aku baru tuh nah. Tuh main lagi. Mas tadi bilang mau ngibing dasar. Wadi oleh kotor. Roti jam. Semua Giring mana sarang. Ayo kali lagi. Ayo Pak Medok digoyang. Ayo giring nah. Ayo sini nah ngatur Maya. Prajani. Bati sesengidang. Prajani bati sesengidang. Ayo rame. Ayo 1 2 3 rame ayo. Ibing. Ayo sini yang saya. Bentar aja ya. Asik. Sini now. Ayo now. Ijel aku. Asik. Main aki. Oh apa nih? Kamu barong. Manusia. Morene. Luiri kang ganang mari kanang. Ingat kesung. Manusia. Tebakan. Manusia. Apa kita Aduh, ya luar biasa kan dia sakit pas yang dia lagi gede. Aduh. Ayo. Tapi bapak terakhir tuh wangi. Tapi tuh ngibing apa kerawuhan gitu. Rai, diam.
Ngidam nih ngidam. Ada senang bahasa ancanan. Engke nih kok. Sing suat bapak tutonong marang ngibing ani pertama tutonong. Tuh ini baju YouTuber tutonong. Engke nih kok. Engke. Mimi. Aduh. Oh ya lu. Asalnya cang beling deh. Iya mak. Main. Beli. Kene nah beli nah. Di PT tiang beling. Belinya tanggung jawab. Nah. Kayaknya beli. Tanggung beres. Nih, tanggung beres. Nih. Henggalang juang tiang, basang tiangnya subongan can ngedena. Tanggung jawab apa? Masaut beli tawangi. Engke nih kok. Mau diet. Bas 2 kilo suboon yang amah hadir. Ada bisa gitu terus, Mimi. Engke nih kok. Ayo. Ampun kerauhan. Bung cambeling nih bung. Ada bisa. Layah bahasa cano. Terima kasih beli. Astung karo akhirnya saya bung anten jak beli ini. Di PT Payu Cangan tenjak beli ini. Engke nih kok. Campur deh ya selam apa panak calekat. Belang bungkom. Napi? Zebra cross nih. Ini semua silakan mewali beli. Nih, terima kasih. Mamui. Tandadi nak gitu, tandadi. Mas aja nenek tuh beli ngipeng tuh nak tuh madan lelaki disiplin. Artinya nih kok. Iya, subang igal di karpet bin nganggo kaos kaki. Pengangen kaos kaki nak mula batis nih selam kan. Nah, sebut tangan majar ide dene semua yang suara sabi sadaya dari yuk. Mate raya jua padi ngahang. Bida Dewa Ratu Agung. Dados pramangken matiosan atau wibawoni sahasa ngerentak yang pawacan. Nah kene nyen bibi pedingah nyen pawacanan gelah ini napi nih kep. Bawas nirarang jane. Yang siaga nampa nyuwun titah paling kira tuh. Hai, dia ada yang anda siragan ini aneh madan dijaga. Pancakotirto makin dumun. Kengken. Aduh eling niki akeh para sisione sangerau ide anak yajiran anak Wika. Tidak tahu. Tak gitu oleh nyibusan bejapan sesahut kan tidak tahu gitu nyibusan. Aji newikan. Nah, duaning ide mak sampun mau pragoyan guru. Sedulung ide nyurio sewano ngiring rena sekar dumut. Jadi Pak ingatan swadarmane pangse ulian cang rarat kawi bawa najin gelah sing keterai. Aya ning kedo jalan jani dua medababangan. Yang ngerai yon rapati. Jalan-jalan ini gelah ngirai.